Okay, family and friends, just like to thank you all for coming out today. The birthday lady is not here yet. She'll be here in another 20 minutes. So please we ask for your patience, and then we'll go from there. But for now, since we're in the COVID restriction, the traffic light red, we ask that you scan in, please, just to protect each and every one of us. You know, we live in a tough time now, and last thing is that someone calls up and then someone comes and we get a fine for this. So I'm going to have Pate over here, my cousin Pate, he's just going to come around, and if you can please scan in here, and just to protect each and every one of us. And then, so please just be patient, another 20 more minutes, and we'll begin. Thank you.
we're gonna just do the seating, and so Serena's just gonna ask a few people to stand from where you are seated at the moment, and you'll move to the table in the front. So I'll pass over the time to Serena. Can we please get the fahu and her hoa, please? Now. See, I just came back from Ghana. I wanna check the stuff that everyone's doing over there. Nobody wanna see you rising. And when they do, they don't even like it. They just wanna see you deep in crisis. Drive us off, you don't need the license. All the hush, you can even ride it. Go ahead with the feet just like this. Then they showed me the latest. We walk over the pages. But what you do, my zonto, zonto, zonto. Now watch me do my zonto, zonto, zonto. Now watch me do my zonto, zonto, zonto. Now watch me do my zonto, zonto. We walk over the pages. What you do, my zonto, 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 zonto. We walk over the pages. What you do, my guy? They all wanna learn how to do this. So I'ma take you right through this. I love the dance system movement. So when you jump on the floor, better use it. First step is a step, step. You can move to the right, to the left, left. You can even freestyle with a step, step. Put your hands in the air and you can beat it. Nobody wanna see you rising. But when they do, they don't even like it. They just wanna see you deep in crisis. Drive us off, you don't need the license. On the hush, you can even ride it. Go ahead with the feet just like this. Then they showed me the latest. We walk over the pages. What you do, my zonto, zonto, zonto. Now watch me do my zonto, zonto, zonto. Now watch me do my zonto, zonto, zonto. Now watch me do my zonto, zonto. We walk over the pages. What you do, my move to the left and right and watch me free. So we have the bishop and Pasteni. Pasteni Golo, mo bisope. Bisope. Next to mom. Just one more thing. If you haven't scanned, can you please scan? We've got my cousin Henrietta going around to show your pass, your vaccine pass. So if you could show that, get that ready, so that we can scan it. Oh, yeah. Can we get everyone to find a seat here and put yourself seated, please? There's a lot of seats in the front.
Shining
Family, te tau kamata lewa. I want to speak English and Tongan. Thank you guys for your patience. Just for your information, we have 95 people in this house on the property. And as I mentioned before, we want to follow the rules. We are only allowed 100. And if you haven't scanned in, please scan in and show your vaccine pass. The last thing that we want as the families to be fined. And also, we want to keep everyone safe. Ko loto whiwhia mo loto mawhana au pito ke talilelei a ki mautoro katoa ke tau whakawhiwhiai ai aho a Falakika Vaipongi tai. Ko kore pe ke mo mea ke orunga. And when Vaipongi enters, we're going to have a music. We're going to have Vaipongi come to the front.
Family to mua tua pamalo pe ke tama he vani ko he ko te tau hi mo ofa me pai mai ke tau tol tau lava o patata mai e ahon ke tau pakapewhiai no lo tua ai aho a Falakika Vaipongi tai ko tuku a papapa ke he whau he whoki ke ngahi he plasten o sope he whoki ka toa ke kumotolo ko tō peo kumo I heni ai. Family, friends, really grateful for this opportunity that has been given to me to conduct, to MC today's special event. Vaipongi, we love you. Happy birthday. Te tau kamata aki pe a fuahimi pe te tau kore pe ka mosiana ke ne tatake tau fuahimi So we'll just walk Slasini back in a how
with the singer I'm a Child of God. I am a child of God. 1, 2. I am a child of God, and Jesus sent me has given me and left me home with parents kind and dear. Lead me, guide me, walk beside me, help me find the way. Teach me all that I must do to live with thee someday. Now we're just going to pass over the time to Waka Final to open us up with a word of prayer, and then we'll continue. Our Father in heaven, we bow our heads before thee in gratitude of the day that thou hast presented us. We're thankful for this time that we have together as a family to spend this special day with our grandma, Vaipongi. Father, we ask thee to bless us that we may be able to feel thy love and be able to enjoy this celebration. Father, we ask you to bless all those that are here, that when the time comes that we may return home safely. Father, we humbly ask you these things in the name of thy Son, Jesus Christ. Amen. Family, thank you guys for your attendance today. Apologies on the delay. Mosi Lopez, Tongan time. We will continue on. We're going to move on. We're going to start off with the Awawa Keke. Yeah, we're going to have Vaipongi be blessed, and we're going to ask Bishope. Vaipongi, if you could please make your way to your chair, and then we'll ask Bishope Pavelata to bless the birthday girl. Koe maka mai o kua whio ki e lau, ke tāko a o hua whā. Ke oko mai o kore, ke mamani o hange koea o ku whai i ala ngena. Maongo ia se fia, o me konga ia i whenga maari o mamau, i e te ati whakakoloa koe ni, ke mau i he ni ai, i kere kere eiki, koe api koe ni, o i koe polkalama, whahistoria, whatutu ma mo parani e whamiri, te whahoko ia i e whia whini. Ko whae, ko Hawaii, ko a koi, ka te whoki e tokoua, a me ko whini,
ko Falakika, Vaipongi kai, ai au ko sia no tau hau fu I a Hono. Peta mai e wani mau whiawhia mo whamalo, whakahonga ia, ko I, ko ngai tā paki ko tō te mo ui, ko I whakakoloa ki mo whamanu ia ki e mo ui, e whae whika ko e ne. Ko mau whamalo ko I, ko whae lelei, ko lawa ke mau whewhi mo mau ilohi. I kai ke ngata pe I he ngai whakongia e ne ko ke whae he, o mai kui ano whanui, ka kuoke atu ia, o au, ki he o lelei mau kau ki ai ka te whuki he ngoti, o lawa ke mau lotu whakahai. E tana e mani mau, konga ia ko I ka ngahi, urunganga ka toa pe lelei, o mau e whae ko ni, lawa ke mau ako ka me iai, o mau ilo ka ngahi urunganga whakatua ia, o ke kāpekina ke mo ui e whae ko ni. Tuku ke hoko e ngā whawhotunga, a mga e urunganga ko toa pe, mga e kāsi kinga, o pāwan I whae ko ni. Ka tuku whakaholo ia, o kone tuku ka teki mau tōru, pe whāmiri, pe kāinga, ka kētua ke nau tōru ko toa pe, o peo hita mai whae ko ni. O panga ke I ho wani, e whoke ngai tā whaki ko toa pe, I whae ko ni, ka tawa te whito ki hene mōi leo hei, aki hana I tāu, wahi ka pe hoko mai, ko hi ko ne whanonga I he mōi ko ni. Ngai mam hai whakasino whepaki ka moia I hako toa pe, ko lea tā puaki, ke whaki ke whae ko ni. Ka uhi, ke lawa ke ne whakaonga I e ngā kui a kāu ngai kai toko toa pe ko ke kā, ko hi ko ne mōi leo hei, ko me e ki ne mōi wholoa. Tāpa ki nama kehi a hono se pāniki, ko hi ke pōpō ia me toka mea whitaha ke te ia, ki he mea ko toa pe, I he ne nofo me moia, no ki whāmiri. Tāpa ki nama ke taunga whānau, pa me whamōpuna, ko hi ke pōka wama e aho ni, mau ke keu, ko hi ke ki mau whāngangi, o whāonga I e ofa, a whae whita ko ni, pa me kui ko ni. Ko ke mau mau o maari e I ahon, hei pōka wama o pe ne mau whahoko, tuku ke mau whiwhia e, o ma whaana me a whiona. Te lotu ia muhake I ho wani I wakasi sukalaisi. Amen. Amen. Okay, thank you, Bishop. We're just gonna play a video. This is from our family from overseas. For those who couldn't make it due to the water restriction, I know our family in Australia and America who wanted to be here, but due to those reasons, they're not here, but I know that the Spirit's here with us. And so, Vaipongi, here's a video from your grandchildren and great-grandchildren, as well as your children overseas. Sorry, just give us a few seconds. We're going to have the technician guy come out and turn it on. Sorry. Amen.
video is not ready yet. What we're going to do is we're going to play the video towards the very end. But we're going to continue on with our program. I'm going to hand over the mic to Anna so she can do the wild thing here.
Family, we're just gonna sing the birthday song now, and after the birthday song, we're gonna have a wall to kick in. Thank you guys for your patience. Apologies on the my family, my folks. Can we all sing together? Yeah. One, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Vaipongi. Happy birthday to you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life, dear Vaipongi. Happy long life to you. Hooray! Kore whāmore mori atu rehi, mō manatu ke o atu au ko ana fuifue whare ofa, me na muka, ko hini mai anga o mai kore, ka whae o whae, ko whaipe ku whatongia, ko whake ku whae ku whae toka. Manatu o pētia Vaipongi a te au, I e ku whae, kai ko au ki e ku whae. Ka ko hao ke o whae whatongia e ku whae. Ko whamalota mō tonu, ka whamaloke ku e langi, ko hia ko ne langa ke whakatai ma tau tole Vaipongi. Mana ko gana he rea, neu hao ka mei lomu gana. Ona ko rea. Ka ko whamaloke ka mō tonu. Ko hinde peke a Vaipongi he ahoni, ko ke tonga whatuwha. Tai a whase tai. Vaipongi ahoni, ko e whala e ua, te asa le lau lima, I ahoni, ko e tau panga e ahoni. Ko hono wala, ko loka hono wala, ko e lau lima, te asa le whatwha, ko e wala ia ke Vaipongi ahoni, ko e taha whasi.
O malatou toi pe foi koloa taha, o ana o ke ke. Satu ko di pam, do ko malo.
Thank you very much. We're going to move on to the next program. We'll move on to why we're here, real reason. If we could kindly ask President Hoko, would you please bless the food? And then o takai ku ke tio he van ko ka ke mo ro to o mai mo fo ma lo ko fo me tau ki fa ki mo to mai mo ni na ko Vaipongi ma ko le digo ke ta ki na nge me to ko ni fi la lo fa mi o te wi mo ko ma mo lo he ki mo sin ko mo mai fa ki ko to pe o fla ke digo te mai van o wa fa si su plais te me you guys can eat or kaya.
makes me wanna hold you. So get made, oh baby, oh baby. Ikaw mo na wani ka bilang, ikibong damero ang. So get made, ikay ba ito ba yan na swam ko, baby. Kanak ko tang rin, hey, kuya ba, kaya yan. Dalite ko rin, hey, kuya ba, kaya yan. Why is that looking at me, girl? You look so fine and woman. Girl, you look so fine and woman. Girl, you look so fine and woman. Coconut dance, girl. Sarum, want me to say sarum. Girl, you look so fine and woman. Girl, you look so fine and woman. She whispers slowly. Tonight, the night, the lights are low, but the high shine like a shooting star. Flip from the sky, oh baby, you're not mean to be lonely. Yeah, you and me are my lady. Tonight, the night, what's that on? Yeah. Right my body, that's time. I can't feel something to go. Mr. Get right, it's a song for you. Yeah. Why is that looking at me, girl? You look so fine and woman. Baby, oh my ankle. So you treat your love like this. I'm running to hurt like this. Baby, you know it's crazy. So you can cry like this. I'm gonna have to treat you like this. Cause you're far away. I want you to come away. Come away. Stay far away. And I want to.
My family, the floor is open for, we're going to start our program now. And so I'm just going to open up the floor is open for everyone, for those who are ready to go ahead with their program. Ko le pe mua ke o whakamamalo atu I he kamata anga we a mahu inga koe ni. Ka tā mo oku ke whakahoko atu ai ki whatongia tu amo masiva koe. Ke mua ke whakahoko atu ai whatongiani kouto mua whakahoko atu mua ai whine mo tu a whakahoko am. Ako watu henya kore whamore mori Ia family e I kotoa peo tahine aho Nangari ko te pati halo ki aho koni Kai toko pe mua ke tarango fua ki he kutamata e ki mea au kune loto ati Mo ne fia I aho koni Ko hingo ako la vinia Ko mauhoa
Pea mo e whahawhika ua o e whahuia o e tahine aho koe ni. Ka koe e ko tō moa kore whamore more ko toa pe heni ke whamiri ko toa pe o e tahine aho. Nā ngāri ko te tuku o kai mumua i heni ka koe whai pe e tā mo fua. Whawhetai ke e ki ko e ni pe e mau pōpuari whakataha pia moho o whahu e aho koe ni Vaipongi. Ko inga koe ofa ta e whiriwhiri mana ko ai tamai hewa ni ko ne whakapurupuru a ki koe o ke hosia e aho maho inga koe ni. O koe kai ke iaha mau mea e mao. O ke ilo pego mau tangata e ki ko tangata e ki o masiva i he mea ko toa pe. Masiva i tōkana, masiva i he koloa, masiva i he paanga. Kai ke tūku ai, ke mau ke lau masiva, te mau kau ngā kau whakataha pia mo koe i he aho koe ni, ai fia, i he maalari, ai hoko sia ho aho maho inga i aho koe ni. Mau e owhalai atu ka te koe, owa atu mea, whinau ka kau nau, ka te heke a mere, whanau pia mo i whangamoko puna koto. Ka koe ke mea mai pe koe ia birthday, ko auto taha pe ko asma he aha niko whanau pia nau. O whalai atu o whal ke ngai fofonga kotoa pe, kore heni ke tahine mua e aho, ke ne mea mai mua o si hui atu ai tekteki, o i tahine ta o lunga, ka tō whakahoko, a ene whakame ite ki ho ilo i he whiaf koe ni, tua ofa e ki atu.
Sai pagi tahu Hoko Hoko atau ayah pergi berlatih si kah ayah panau isia apa isi Vaipongi ayah apa mau tek kau ini kau uake ayah kau masuk lagi Vaipongi, we love you. I speak on behalf of my siblings who are not here. Hello, hello.
They're going to sing a song to you for me. Okay. This is a song that La has grown up to know, and she would like to share the song through our kids too.
Thank you. Do you have any on the list? Please have a series so we can keep it going.
Okay, family, the folks here at Taruga, please get it ready. We don't want to stop.
here. If you have a program, please get it ready. And we have some desserts being passed around. So. Soalnya nabe mau punaki kabuat mau mai ya. Oi lo papai mau ua isi apa mau kalah isi ya. Mau ya. Waduh. Ibu ada kamu apakah aku bisa tua mati aku ni akhir aku tahu lo tamai alo kamu mari non pada boleh ni kini tahun ni birthday aho tahun ni ko mereka Vaipongi Lea Kai pada bugi pahu ia final bakau nau dia muha aho eki pada bugi ha taula eki na nau Hono ai cresce siamo il monu ia tahine o aho i de hoa ko ni pero Hoko le ni ke fuatapu ki nga he fofonga i fae dia mo ga he fofonga i tamai o tau te fua le malu e fare ko ni fuatapu o ke tau fanau kaya ka mua ki Hoko ai ku ai mau mafana dia mo tau ruma he apo ko ni final vocal para ver que tá rindo com Vaipongi, para ver que vai vir sofrer, vai ver que ao super moa que o Hoko atual, para muito uma coisa mal tá uma mal fana é tráfico aí, muito uhinga ou é mal biheni. Como tu aguenho o quando tu come Wow, ko hoku i ngoa, o ke ki whakahua whakehe, ko kuhi ngoa o stansilao wa tau e tatau e hala fua e wa. Hono o ni ko kuhi ngoa ko kisione vea. Te ko ngoa na papi ati au e ko matua na e ui au. E ngoa, ko whakalo rau noa te tahino e ako. E Marcelo kahika ki utano ke roa ko butu be mo tahino aho o ko fanau ka ki ulawa lau hoko mi he lahi ki hoko hifo ki family o ema wongo matua o ena wongo matua koe lahi taha ko tino matua ko ngasiana pea te hoko i whai la te kau a kai hala e te mao e nau tuku pea me i tomo ka ko mau toru pe kau no muka ai nena tau toki katoa nga o tau whiwhia ko tuwha pe kai he o tua
Tēnā hao mai, tēnā tsunami kone ko ai ako mosiana, pe hopai whina motua ako ka peke hopai atoa, ko toa ni nā ka runga ni nai. Pe hopai ki motua tangata taha korino. Korino ni mufa pango iha i kone Facebook ko pango ba te. Pe mua ke asia heni maho manaka, asia heni. Te hoko le vai, a utu vai, ai ia kumau, hanga noa he fia o pehe, mau hao pesi o mau family, i he tsunami koni nai hoko i tonga, te taramai me mamo, ka fine motua ta uono ni manai mate, iao, toki i roi, ta koe ko se oku fes, ka singi o pia kumate. Pahi ne whae ia mai, o kai ko whiwhine ko tu vai, haana ko niko koe, kai tamasi ko mate ko te rai, pera ko le vai, a le whiwhine ko ai ta. Ko le mone pe ko mahana ko toka ko ngalo le te au, hoko i fo, pe awi wai o awewa pia, rahi ta hai no ko tuku ai au. I matu i hala whamatala ko tika. Himu ya upito, kasiana ko tautai lewa o hoona a aku. Taka tu o aku ka Vaipongi, ko sioku eki maa Vaipongi. Ai ko te hoko lewa mi he whanau pia tautai, me hoko lewa ia tawale tau, ai ko tawale tau eni. Mo sio mai ki honga tahinda o lunga mata, kua viko nuna noko lewa kore. Hoko lewa tawale tau, ai tau le maa. Osi ko ia, te toki sini lewa, sini. Ai, te while wanu tau kato ngā nono, waru no furu, mālo, koe a hoko, ki pas noka wai. Kaka nomo Vaipongi, tanga Vaipongi, tamai Vaipongi. Koe, whora e o tua, koe whora, tono. Te kawa mai, whaamapa ki o tamai mo whare, koho pare, e loroa ho a hoi mamai, tika o, ule anga o tua. O te e lau me taha i tau me whatonga, koe waka o tasai, u te whao hapoi. Ike monu ia maharo ki ke mowi ki whaarere. Pako tui me ka koni. Pako e kore aku e kong nawe me kau no ho kua ho. Ka koe, o fia lai ko sio ke kau veitongo kuna u tiheni he ako koe mi. Pera, ko mau whaamiri whoki kau pisote su whakuna kore. E roa e pulea mau te taha te koe taha wha. E koe te iko toki taha wha me. Ko mau family koe kei tongo, ai koe whiwhine ko Susana, koe lahi tahaia i he whanau, na e mari koe kino muka ko tuku e koe a Vaipongi, tuku au mai ke whamoko ka Vaipongi, hoko e whiwhine ko Suulio, na asi hene tamo ko Suulio mori hai, ai a koe whanau ia koe ai ala tu teu, ko Suulio, ai koe whanau e Suulio, me koko fia. Hoko ai e hako koe moko mausia, koe ke usio asi hatahu mea nau tong. Te whaihi whai, hoko ai whanau o mui ai koe toko koe a whiwhi. Ai koe la asi kena a tera me mono hoa. Ko tui kusi whia mataka inga koe Vaipongi une ke ui peho no whamiri mei tongo. Pea hoko hifure vai ki moko ai tahu si sigi, ko tāri. Ko whahoko koe mau tāua, te kontarato ai whasi. Na whewhewa ke tāua whasi. Koe ongo tāma tahin tāunga, koe owhewhine o tautai, tāma owhewhine o tāware. Ko karanga karatiola, ke whamokuna karatiola, mawahe mo tōre koe whewhine. Ko pepa tō tangata ki mau tāunga. Koe whahu, koe iai o mau laini ai, whahu pe koe iha koe tāma a whewhako koe whewhine. Ko mau tolu, vai kom mana tuisi mitos tosi. Ko kore whaua me kore apura te koe, mana tuunga e mau whiwhia me kua hoa mau tālunga. Ko hoa mau tālunga, ko kore whaua matu atu ate atu kia te koe, na ke whakakau ke whau e pini te ave kino muka. Ave o tai tālunga whau ki koe.
no luka. O huna te kiko paanga uasi. Ito kaya ke kapili mo dia no ke ali ki ko. Ya Hoko MC ko huna fasi. Ano ko ko ayaw mo ako nakadawa. Malo, pag-memori ng malhuli lagi na kung tignan yung matawag lalo ito kung nakali. Ako mo ay Vaipongi Falakika, Vaipongi ko ay mo tanatakahan tao kung kakit ang Hoko, Hiko, pure ama. Manikuya ko tamay. Obi mahumi ako silaw na kafalangis na kalamay na silaw. Kung tatuwa na bumbong.
A Vaipongi. Katapat ke fahu. Behek fakatap watu. Ya hau eki mo mata pure unambe ainye. Kato amani. Kata mo fine motuani. Ke faka hoko ate ki fatomiani. Deke faka hoko fatomiani ko to mo tuko fa fitai yo tua. Ko le tau mai mo ya vai pontai. Futai mi fai ngata koi. Kau sia no balu mo fulu. Ko tau di atata pe alo tua. Kau fa fetai ya. Tau hao mai. Tau hene a hon ke tau fia kata. Yang mo Vaipongi e akoi. Fatulawat ko no kainga. Mo Vaipongi hene fae ka pe hene tamai. Ka tuku mo ka fu a Hoko atu e fine motuan. Ko pingoa ko ako sita tu inu kwafe ahio. Ute tupu e whanau tu inu kwafe ta ka hongo furu. Ko takata e ki usisi taha ko son sa maka tu inu kwafe. Uhinga e kutu o fai fatongia. Ya Vaipongi. He kumari mai ke tu inu kwafe. Uhinga e kuiheni ko ya ko Paula tai. Ke fai tok fatomia. Eto a family. O kuele leo pehe. Wale te mai fai tangata. E kakai tangata la e te mai fai. Pe kuya e tu asina. Ko sisita e tangata i family. Pe ko fana wene tu asina. O tu du kwafe. Lele mai ke fai a fatomia. Ke Vaipongi. Ko ya ko Paula tai. Tawa mau tupu itonga. Mai ofa Vaipongi family. Tuitua, tuifare. He mea kotoa. Ko Vaipongi me hanga fia i mau pe. Mai ofa. I family koi. Bago hinga e kuiheni a honi. We fana we ka we fefine. Una uheni. We fana we hoto e ki mama. Ka te tu mai kita ko hiko kita te fai fatomia. O ko uheni mo mele se tu tu kwa. Vaipongi ka pe ka Paula. We fana we fana mo kuna. Ka ke me e mau. Mi pe family masiva. Ka ko ofa. Kune o mai au ki heti. Ko ofa te me ufi e pe a kotoa. E pa fifi ne ofa Vaipongi. Ko wa taha o lo pe tonga. Nani lau pe ki mautoro. Ko e ne whanau. Ko le ka mele sen. Mea mai muao. Ke hui anga no ki te ki. Vai anga. Vai teri. Vaipongi ka mele ma. Pahaya ta ke ma wo fo ke te koe. Yo au sia hoa. Bali mo fulu. Patala pe ke fai ta pe ni na ko he eki. O ato na ya. Ke si o ko ta po ki ko na. Ape ke fa. O fala ya ka te koe. Vai pontai. Na kare. Wow.
It's so beautiful to see everyone here today, especially celebrating my grandma's 80th birthday. I am married to Siloni and Tofa Finau's son. Vaka Utatehi Kumapalakana Finau. I'm representing Siloni and Tofa's family. They are actually not here today as they are in Utah, in America. Grandma, I just want to say that even though Siloni and Tofa and all the kids are not here today, I just want to let you know how much they love you and how much they miss you, Grandma, and I know they wish that they were here today to be with you. My oldest daughter, Lithiane Saraya Kasilane Finau, is going to represent all of the children from America. From Baka Utafehi and Eli Sane, who is here in New Zealand. Mohetonu, Anthony, Melemoti, Dwayne, Raylene, and Sihu, who are all in America. As you all know, to represent the Tongan Taulunga, the Fahu is also recognized. I am going to call my kids Fahu, who is here today. Even though the two oldest, Melemoti, Tuitele, and Raylene Finau isn't here. Their little sister, Eli Sane, is here. I would like to ask Eli Sane to please come and take the bale on the left to represent the Fahu of my kids. Second of all is a gift from Siloni and Tofa's children, which is 1,000 teki teki, which we present to Grandma Vaipongi.
Grandma from our family in America and us females here, we just want to say we love you very much. I just wanted to share something really, really quick. It's very significant that today Grandma is 80 years old. When Grandma was little, she lost her mother when she was 7 years old. And Grandma used to pray that when she grows up, that she can live a very long life so that her children can have a mother. Grandma, you have children, you have your great-grandchildren, and you have your great-great-grandchildren. Grandma, what a blessing. Your little child's prayer that you made very, very long ago at 7 years old is blessing you now as Heavenly Father unfolds all the blessings upon you. I know that you look around and your family is spread it all around the world, Grandma. I'm very grateful to have you in our life. My husband and I, we love you so much, Grandma and Grandpa. And I would like to say these things in my son, Jesus Christ. Amen.
Bye.
David tayo ko. Siya si Nana. Iyo, kung na ba David tayo ko? Foto eh? Okay, we have 2 more programs left and then we're finished.
Ko ose pa ang me kato. Kaya pa. Ko kita ito dito. Ito ka pa malo. Kita mai, kemani? Ini kita tahu mai. Kita mau uang dia apa? Mak mai kisi. Tahu lalu tuan mau pakai. Apa te sisi ya kita ke ose paangan ni kato. Pero kung ang papel, toki huwa yaw o yaw. Ose kato fala. Happy birthday, Mom. Mau si mau au fala happy birthday ko. Ko au si o mai ta ko no ya hoki a. Ko au ko fika fa. E fa na ko lo mai po. Ko kinga ko Sherina, Evelyn, Matabel. Ko ta kai Falaki. Ki ko ka ho kai hahake. Ko fa. Okay. Ko fa ma ko tong cinco. Ya, mo siya te ki mo tong siya ka full. Ko ma fa ra ni ya te ko. Kita te ki po ki ha ho pini. Pangalawa na ito sa kanis. Kapihis mo cocktail na. Kaya mawala ito ka. Ito sa kaya ako mga family. Kanya mo kayo mga kakat. Ahon. Kautuy pe. O mga kakato pe. Mga fiya mga kakali ahon. Nautala may pe na off. Mga faam din na natin. Kung tayo ko na fa'awa mafa'e, na tohi, tohat. Nang nauloto bi. Ito di fa'y ki akos. Kakiet siyo, tomu pe siyo ya. Loka pe kay lok. E fa'y pe fa'y ahot ang fa'e. Ino ahot ang to. Wa ki ahon si fiya fa'e. Ahon si siyo kong family. Ane ko lang pinua. Ko mafae pe to ko fulu ke mo uyo ke tani. Mate ko to pe ki mo te na fiklo. Ayo ko ma fia ko to. Ke ma fia yo aho. Ke ahon. Mam ke ki mo la mo to. O to fu. Ho ofa. Toke ofa yo ma to. Pwede kito yung maufanang. Pwede kito yung ihinaufanang. Kung mafaya, kung fefin. Fefin ni off. Kung fefin ni ngao. Ok ma, maamte ki mahangit ito ko ma. Malo, episo pe. Kung kifra malo niya, kung bigyan tayo matun na maulang maliya. Malo pe mahanga eki. O nga eki la pa kale at tayo. Pag fa malo ka moto. Tong musila ba mahindi kay hen no mato nga ane nga. Ko mato nga ane wa ka ta ko mo. Mau kito nga ane ko henni. Ko Anthony Tai. Tony! Tony! Anthony! Tony, kau kan tu boleh ngataan, tapi kan mam ke awak. Ha. Rồi, khi cô ăn thì yên cô Anthony Tai. Bảo tu phải ta hay tuyên cái phải bảo thì tao nó cái rồi kita ko ini okutu he ki mahanga ko fe ma ope bigtang fanau ke nasi ke si hamo o to o atui aya ko tahine ko vika new meni vika la camera new meni Io le leggo familia. Aku lagi apa? Ay, ni oso.
kita mo, hele po. Tonton. Ay mahal. Malo vi. Pero ako tek na ako huko hen. Neta, unika. Ay puro hen nilta. Kung hindi ba kita ako faki ko niya o faya ay kifana ma. O fata mo to ka to. Mahaba tao di ba? All the way? Oh, all the way. Sino sa kita? Hindi ako masaya pinahipa be. Hindi ako pinahipa be. Tombe ba ella? Repito no fai,
ai ke whakahoko atu ai ki whakahua kua. Koki uraki whakahoko atu au, ko hoku hingoa ko seini, lata i kua me tuni tau ni mawhanga. Ko whakahoha atu unga I ki kulupu o opa ai tahini ko Vaipongi. Hepi aku ko. Vaipongi mahalo ku ke mea mai pe. Ko toi me kakato pe tau ki kulupu hene. Me o kukulo kula o kutaku e o. Nau fia pe te nau lava. Kua loa tau te kuli. O ikantia ha mea rere ia te rere mai moi. Ikantia ha pa angalahi ia te mai rere mai. He koe tau ki se puri ngā kiri a tau tori e fua loa. O tui au maana toku whakamau ati tau fuo, tau toki lava. O kuru, tau whakamu o pipu kure anga, ka tau pui fuoloa kuru koe. Ko se ai ko noa, le kore mai ke o whakahoko atu ai ofa ai kuluku. Moi ki mea opa pe koe ni, pe mua pe mo koe lor. Koe kau vai foki, pea ua ki ai, o kai ke mau lava tau o lunga. Ke toi hoko ia koe nā ue lahi, ke koe ni ki koe ni, ano whaina I ke mau tuku ma mau apai. Ke ua te o mau ni, moi mau ki koe toro mai, tako. Ano o ki koe mau ke mea toko su a ofo ofo. Ang whakaofo ofo, ako a ki. Aki ala he ki ako. Koe pa mole a pei ka ke lama tau. Koe tahi ne tau olunga o tufa. Ole ki a pa. Mira, lami, e amai ki he mulani, ke te lama tau olunga. Tako te tau olunga pe kuruku, ia koe e uloi. Ko toki ngā au e ka lasa. Lami mea mai ki he ne tari a te kuruku. Ai a kasi whakanui e. Ei, oa. E mai kai ka olunga. Mōni pe ka o mea eo. Ke o spie tau olunga pe runga ka ai. Malo o pito. O whātu e.
tàu lắm. Cái nào chắc chỉ có cái vai vai. Vai vai lo vậy. Now I am already Angela Tafete may Australia. Ayan ko yung papupo nga lewa emosyon. Kaya habang masama pasti. Howdy! Auckland, New Zealand! Rainy ko Henry. Ayan. Ko may offer iya mami. Ay, tek-teki. Ayan ko. Sabihan mo. Tulay ka nga. Ko mati ko tulay ka nga. Malo. Malo, dihanay man. Malo, Rainy. Mo Henry Senior, mo Henry Junior, maupaan ako tuy. Muy niya kahit itato man hipon. Kalau mo ay ano, nakatoon ay ito para yung matwa. On behalf of our family, we'd like to thank you all for your attendance. Thank you for your sacrifice and giving up your time to come here and celebrate Vaipongi Day. Before we close off, I'd like to just share a few words. I'd like to share a scripture found in Proverbs. Even
he that fears the Lord is intelligent. Vaipongi, I know you fear the Lord. And I know you're a lady of God. You have a lovely eternal companion, Falakika. Because you guys are eternal companion, you both have found the Lord. We've seen today how happy we can be, the joy that comes from coming together as a family and celebrating your birthday. But there's nothing in this world that can come in comparison to our Savior the Lord. No money, no gold, no silver. We find Jesus Christ. He is the way and the light and the truth. And because you have found Jesus Christ, your posterity will be forever blessed. And I stand here as a testimony. Thank you, Vaipongi and Paula, for always teaching us to follow the Savior. I know we're going through tough times through this pandemic, but may we continue to trust in the Lord. The blessings comes from being obedient to the laws of heaven. May we continue to have faith and have hope in our Savior Jesus Christ. It doesn't matter which faith you belong to. May we strengthen your faith. Trust in the Lord, and He will deliver us. I love you all, my brothers and sisters. I bear you my testimony that God lives. Jesus is the Christ. He is our Savior. And we've experienced joy, but I can testify true joy is found in the gospel of Jesus Christ. I love you all. I love you, Vaipongi. I say these things in the name of Jesus Christ. Amen. We could ask President Fatai to close us off with a word of prayer. They will go around and I'm going to talk about some mila so you guys can talk about Malo. Pero tua semua yang ada, mau fikir hebat, mau buat, mau dengan kita, boleh apa yang ada, kalau orang mau pada mungkin ikut kami, main kamar, kamar tu, boleh apa apa. Mataplah, kalau Pakulo, kalau kita, kalau kongkai, kalau berfikir, orang itu kau ini fin, kan? Ya, apa kalau itu kalau kita, Tuhan, ada mereka kuat, lalu dia lalu dia mulai. Kalau itu yang mempunyai yang bertemu kalau kita mulai dia pakai ya pakai kami pakai kui tapi ini mana itu tak orang pakai kalau mana enak atau ya apa Ang ko'y kapingit ang kinanyo Paula. Ko'y tanay pa. Yok ang sipani. Ikaw tahan. Ang itiya. Ang ulili. Sano. Pamay-mali ang buhay. May kailay. Umuwi. Labi nagkikipagkamo ng family. Ang panang, ang kuma.
o ke hana o tāpo hina ki nawa ki Hoko. Tāpo hina muana ki whānau o rau mbuna. Nau nau o lele e te na whakapapa e te ngaua. Nā tau na fua. Nai nā kuro be kau hang e te ngātau. Tāpo hina mua e whāmi e nai o mau te ohi e pepe. Na mau tutoko o mau ngai ataka. Pahau ki mau toro ngai ai hala, mau kano ngai. Ka ki mau aku, ka mau ngai api. Ka mau pio te pia mau pānau. O mau ngai whāruti. Ka mau rotu e mau hake e pepe. Mau pipia. Toi ka ofa e api anai mau toro. I ngai aho na rākai. O ea hūma o mai kore no hape o mau rākai. Ora ka ofa e api anai. O sisu kasi. Thank you.